iki жақтан екі айылды атқанда Ақсай мен Қапчағай. Те үстінен Бақайға. Бақай деген айылымыз бар. Сол жақтан. Іштеке қалғаны мен. Аяғының балдардың документін алған. Ошол биреле сыйра кийим, жеңил кийинген ошол. Biz mıçaq bulutda öyle olduk da. Murdağdayla at kulağından harekeli özümün de. Hani özüm ıldığa düştüm, ballar canıtı. Uylarımlarla berinlerine bayladım. Özüm ıldığı düşüp arka komşumdu köreğin kettiği yok bu da ertemen. Şöyle kayra uyga jetpey baştaldı da sinere düş. Ama o saymayla bir yak kaçtı. Үйдің арты мен үйге кіргейлі. Ошол жеңілдек үйін алған екен. Ошол жерде 3 saat отырдық. Вообще тым басылбады да, емен. Оқтын минометтер басылбады. Саат 11-12-лерден снайпермен ататын алып жетті тажиктар. Ошо оқтон жашылып миномет жаап атат бияктарга. Ошо сайдын ичинде карап бүт элдер качтык. Аяк бияга 50 учакты болду эми адам жыйылдыктан аттагы ок жетпеген жерлерге. Ошондон кечкизди эти кырларга чыгып отурдук, бүт үйлөрдү күйгүздүк эми. Барын көрүп турдук. Көрүп турдук. Эмелер тажиктар могул жерге чейин келген танкалардын эмесин айлап, тигирлерин. Ошо дубалдын жагы. Бул жерден туруп Аксайды аткан, Ылдыйды аткан. Биздин аскерлерден дагы бар беле ошол? Аскерлерден 5 аскер бар эле, ал Капчагайдын эмесинде. Анда бирөөнү ок тийип калган, бирөө жерде кулап кеткен одан 3 эле коруп турган аскер болгон да. Үйдө ошо 3-4 сааттан келе киришип эле күндүз эле күйгүзүп баштаган да ташты. Кечесен анан Аксайды, Бакайды ошондой. Мал жанлыктарыңыз, уякаттарыңыз алып кетишти жагы эмне кылышты? Уакат эме өрүк-пөрүк ичинде баягындай техника эле бытабай. Бүт алып кеткен. Анан калганга алып чыгып бүт отту койгон да. Эчтеке калган эмес. Мен эми өмүр бою да 5 балам көп эле да, ошо балдарды багып ошолордун арасында 2-3 жолу рация алдым. Turmuşumuz orada böyle eşteke yok, kakıraganla taş. Kıyınçılık mı kurganla mevcut. 5 bala baktım. Oşatayım, bunday aytқанда ömür boyunca жыйган эмебиz да. Bu yıl örük buna bak çoğurakta, örük ayabay жакшы болду дагы, ошол кичине сууну сатып алып турмуш тиричилик өткөрөбүз дедик. Бunda Тазалоо иштерине биздин департаменттен 30га жакын техника тартылды бул жакка. Баары атайын техникалар тартылды. Бүгүн азыр Аксай айыл өкмөтүнүн Аксай Капчагай участкаларында 9 автосамосвал, 2 автопогрузчик, 2 экскаватор иш алып баратат. Эки жерде параллельно жүрүп атат. Анан биздин өзү план боюнча тез арада бүтүрүү эмес тапшырмасы коюлган. Биз ушул күйгөн үйлөрдү даярдап, ошол жерде курулушка аянтча даярдоо милдети жүктөлгөн. Ошону тез аранын ичинде бир 10 күндө бүтүрөлү деген ой максаттарыбыз бар. Балдар бүгүнкү күндө каттуу аракеттенип атат. Күндүзү жарыктап, мүмкүн болушунча ишти тездетүүгө аракет кылып атабыз. Baştalganda da gelgenmiz han. Gel ошо күн помуш ташуанан кийин команда ушяка болду. Элдер
yerdi tozalap durandan жаңыдан үй салып бериш болdu da. Siz özünüz qaysi жактан келдиңиz? Ben Oş'tan geldim. Oş'ta MCS. Бүгүнкү күнү канча үйдү тазалап, ошону топурагын төгүп? Hazır bir günde şu 4 üydü tazalap bittik de bugünce. Ana dağı bir buna üy tazaladan lazım. Şu taraf kışka kalmayı bitirip birisi boş gerek. İndirme. Şu hareket kılındağız biz daha. Tezirapmış. Bitirip koyacak. Hazır tayar olup kaldı. Mulcu. Gelip durup başlayıyoruz olur. Başta streitilderce. Biz tayardan koyduk. Tegizlep çakışına kaymak. Аты жөнүңүз ким? Ya. Аты жөнүңүз? Ben atım Kudaykoğlu Abdugul. MCS'te 97 yıldan beri işteyim. Biz Kadamca rayonu boyunca her bir aylık hükümetten, şahar meriyadan hakimlerimiz baş bolup uşul жерге kelip hazır buna jardam көрсөтүп atabız. Örtölgön uşul jerdegi kooптуу munda üylördü öz eğileri менен süйлöşüp, buzup, тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Жардам берип атабыз. Kadamca шаарынан 23 бала келдик. Мерия кызматкерлери да бар. 4-5 калган бүт шаардын тургундары ушул жардам берели деп дагы келебиз деп турушат балдар. Буга чейин дагы келип кетишти. Биздин шаардан, райондон азыр уюшуп алып, өзүбүз сүйлөшүп, эми жөн турбайлык. Ушунча бизге 40 миңге чукул адамдар бар Kadamca районунда. Өзүңүздөргө белгилүү. Эми бизде эвакуацияда бар ошол жерде bizde boluştu. Hazır üylerine kayıttı. Kevrileri var hazır daha bizde. Anан kalganı hazır hem kelip şul turgunlarga öz jardamımız körsötöylük dep kelip jardam körsötüp atабыз.